I ljudi, prije ovog klipa zamolio bih vas da se svi pretplatite na kanal, pošto sam vidio da vas dosta klipova mojih gleda, ali da niste svi pretplaćeni na kanal, tako da brzo svi se pretplatite na kanal, lajkujte ovaj video, probamo na ovome video skupiti 1000 lajkova, tako da i ko hoće neka me zaprati na Instagramu, tako da to je to i idemo u video. Evo ti. Druže, hvala ti mnogo.